see ye. San come back to Kumasi office nim common san so Andrew Ubio. Na ya de betre my Ghana ya toya mantem metre western region. Akopie mu awatakwa ne potemam. Openi pa wono oya regional director Edima yipi e watakwa. Mr. Derek Ashia logo echirema. Baby agalamsey. Okuna duro no. Na matre nkonwa esimusi ni sente ebe ya mamade amu aboa motoma no. Na monka ntam mmaware mudua se free neko. Wo kwakwayem kotu kufuma agudie kwati kwan so a. Ene esubonte mfa wokra amfanya hana mane se. Sanse na kwakwayem a enua munkun ebebo magalamsey no. Eso etimi ati wo manyim. Tamale High Court ashe so rebia wedding Frisiano aduanan wotwe onkodamu Frisiano eyedunu mesanse wakofefi abofra wedding Frisiano eyedunan. Na efa krono bon sensem no hwahwoi ewo framantem voter region. Owura benso aposifu achi ne chirimu a onkoda fiase abosom na ana wempo ya mfia kra mfia polo miensa na wonya dwumaden efirisa wakokwa wi asode instrument odekwa akobo eyikoton adi na nyakopon asoro naka nti aposifu achi no ensem no pina na kan ya se onkonwa besom mo se enure no nsia kase wo dielo ha ne nsia echiripo enkron kase fidie so na ya kamo say first group band tiedi ni ye eye first group band enumere o masu yasene na ya ka first group band na wondu bedwa mu die na dosom dwumadie bia efa enwom ho na ebia dwumadie abedie no behia enwom to wase na behia enwom a papa bi speaker papa bi siase boma wa atim say yes wa fili afam fa beda Mr. First anasa Mr. Philip ne yemwa na ekona dia da wala so ne ye first group band na wedding a ye nso a yebeboa wo ebia birthday party sibi na wudia ne ho haw sanso na graduation wasua adwuma epon ho school na wakwa wuwi a yebeboa pa na bibia konkan so ne so ne dwumadi ahodo mo nhia mudie no mfa meda ye even mpo ukosi ada soro no kwa pese yebesom sompa yebeba live band papa bi na matumi asa afili afam na oba ya so ye a ye wa quality sound professional instrumentalist papa bi sanso ne wa quality instrumental machine bom pa ntemesrawo brakache ehwa na oba na ye bonnwom ne mawa wote tuta na nkasa na base ni so yi ne ho pa wotum say yes bibia da na kwempam ope ya chi akwan a ye watema community 22 Bawroso inside ho ne ye wo nya homa ne nie 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 149 741 Open supapa edi ujuma die noa eni Lumba supa baby biara owo ewon kranpipni mantem hanom say ye dan soma no fanko da komando wenya pokua sistema anasa shaimana ye wo so distributors ahodo ewo honom a ope bia wonsa ebetimi aka na emo senhyemude bi na wo ya na so pese wotu no dodo eton dia betimi afren penifo ewo 0549889685 and 0549436616. Akenkafo benu ayase nkonwa ebe sema nimire no. Edi ameje so ya wofa. Ose ade ayo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Ma utedin ene bantwere bona na otafiri jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Ye dan ye ho ye ba ye de kasebo no ekire mu ankasa ebe semo. Na ansa na no me wo fa se rose gold usi de ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa na yensha kasebo na se na yefamfire apomuden esensemum na ansa na no tumirika na hyayan e wo Facebook and afinse YouTube kasebo yi ehun foni any videos me wo fa se champion teller da menteno ode akogu Facebook and afinse YouTube a wo benya bi no wahwe wo ba na wahye wo comment ya no wapia so na foforo nso enya kasebo mu echefam na yensha kasebo na se efamfire o my Ghana ya pomodin sensem de na de chiremu awa sentiment na meka sei ene enefua pore enantem 4 days nie ana konfo anoche abala sabia doctors awamu ya adwuma
chire mu a sese yi de wono mate atua ene doctors association kada omo chire mu se mate atua e de ade a na wono mu ye adwuma na ma bi ye kwose omo bobo nyoso kra ye hia kade ye mu mfa ma yen empa ye nya bi ayefo nya ba bi ne ka ho nsem na se si o mapam ne de a ene aban ne na so afo na ma ye adwuma entom kwotena afia ene nefua 90 ni nana enumre yi enkrata efri konfo anoche abayare sabia doctors ne nchen eba chire mu a atuate ono eteye no ene ebradai dwombo sme toso nkron ewo mfempim ye na du nsemu no atuate no omo da be ni nyina ne nkuta hodie mapa omo no mo kan biewum ediye no ena ama wonom etimi etwa atuate no so no na nkata won ba bonten na chire ma sese no ne nyina ne sei asante hene otumfo osetutu a atasem ye no anafi eye konfo no che abayare sabia emperifo amoda no mekire board no ana board management ene mo meka biewum ene mo asenkonwa chire ma sese no ohwe ne ma ekoso a ade hye wo mo ho mfa wo mo modin akopie mu awasante mantemu konfo no che abayare sabia no mokwa omunya doctor fo nhwe wonom amani papi na yawo no anasa omo yade no akosoro ya nhwe ne ye na doctors na nkwa adwuma bedu baabi no betumi akofa ato ye nchem ene o happy e de abre o my Ghana na doctors yi chirem sei enam sei wono mo dwene o my Ghana ayarefo ho pa na mo dibuo ene fede ema otekokoso nana asante hene otumfo oseju to otosimi no ana afin so ayaresabia no board management ene wono mo kebie wo mte no omo de ose de ayoyo na mo di bona ni di ama wo mte se ndie etuate no wono ma twatwa so sisi am na mo chire ma sisi no yemfa na ase kese pa ema otumfo asante hene osetutu a otoso emieno ana afin so ayaresabia no board management ana afin mo kebie wo ma yade papa fi sei enkitahudie pa wo mo no wo makono nya wo mo ba de enkatuate we de enka ne be yabo sumi ne akire ka akire din na doctor for ni chirem say yemfa na se kese bio na yemfa ma National Executive Council and afin members at the Ghana Medical Association GMA and afin so omo ka biewom ewa yaresabia ho ehihye ho Ghana mechire sect health sector unions ahodo ni nyina professional bodies and afin so Ghana Registered Nurses and Midwife Association and afin Health Services Workers Union Emergency Medicine Society of Ghana and afin so the Orthopedic Association of Ghana and afi konfo anoche certified registered association for afi so Ghana Association of Medical Laboratory Scientists and afi konfo anoche Pharmacists Association wo no mo kan bi pa nya sa de a o nkade we de enkan fa kram na emlan so antrefo bo anan ekopie mu awasabe ho mo no ena santrefo ne Ghana de hye mo kopa pomuden ekwasa mo ho yade konfo anoche abayare sebe wa santemantemu twetwe nkomo na mu kirem ze de ebifi tamale na baye obi wa se nufu chese ye betwa ni ndekopemwa ebi kura kirem ze wadi kan akọ doctor hye se ne womra na so okoya ene ala talata mommen doctors ni kirem ze o moti atwente no o mutumi se o mo yade akura sanse na bi kura mpo kirem ze ono mpo de ofirikofo de opie mantemu bra wa bra pendo na dwene osi mu kwambone nti obedu ne okoya ojugu baba chese bi omba dampo ya den o ma bre pa o akwesem no ni adie no sane ha me na asorefo aboa me na me de bai nya asorefo na aboa me aka mi dimi nya skama asorefo na aboa me na me nya skama de aba na me ya de me nufo no ahono nufo na ahono na me de bai na o ma be he me a be de ko sofia abayu abi wo me bra aba na wo me de ko sofia na nufo no sane ha me na o mo sane bra daughter na o ti ma me se me mera na me bai lisane bai na o mo ma me ko yewe abai na o mo se na wojimienu so aduru enya nduru na me ba we so aya endura ya kwan no se ndura na ye beduru lopa na me ko fa ka so ye beduru anajo koda wo ani wo no efirim no mo trampe ya ba ha sai me hu doctor tie ba ya nani na watwimienu tie ba ya no mo ye lab no mo ma ya du mo se ko nani aba tie ba ya mo se doctor ni DLFM. na doctor na o share no mi hu ni mo no so no pa to ka se o ye ejuma mo doctor se ka ya na aba no
ni hono ye visibila se me ka che doctor ne se ya kwa wa ana be bia ya da sua no so ya be sua ye ma me kuma so se ha na bra ba de ya ha so se ya so mu ntimi nya ho so no mu ntimi hu se ada se e tina o me ya jima na se che me ya jima nti en ko de be sibia o me fe ka man je me o me se ne ya cha doctor papa sa te me de mo ya jima ka se ma ni na ye ku ka che ma so na ye ku de me je ba ye na o ma me ko la na me se na wi ku me mra ba ya mo se ma pasa se ma nya doctor o me ku se ba ham na me se me yo ka me nde se me ti ha ya me ti ha ka yi fu ha na ma ba me so na ba me sia ku fi ay fama kuya pam DLFM 106.9 enti my Ghana de shamo ho fa won kopie mu ewo konfo anoche aban re sabia na ka wonom ekakopemwa e de free doctors nche na mu chire mu ani ojugu babai etiatie di nteno eno wonu hu hantwo pa bra o ma bra nya de wa emu chire mu ene ye de asumwe Yantoa Kasiabane Sona Chairman Edema Amansia West District Culture Festival Committee Edema Ghana Education Service Mr. Justice Boateng Edensem Ediato wo form wo man anim so momodia sa omoma no mbetimi acheche omukro mukasa ombekire omugana mamre ene yamane na emom sa man foforo so kasa omochira mo de nya de beboa mofra no no the semi editu Adjoa Abra Manse West District GES Culture Festival so ewo manso mosi so ewa santimantemu a schools beye dunai anachese dwumedi ekoye na ombo omode ade omuhu ehyemu ene dwumedi ahudo bebre na netimi so ma school fo no enu Ghana nnuane ibi ehwe se Ghana ya mamre ne ya mane so no betimi a showcase bi kakra ene yenyom to ya sa ene niam ahodo ya afasha yedi no mutimi chire bi na chese dwumedi na ekoye papa na tima na eda dwumedi ne so cultural education nurturing and preserving Ghanaian values eno any tima na chese eda dwumedi ne so we ana Mr. Justice Boateng esa ekasa ana ochemu se asama foforo so kasa no asa Ghana fo esua no dodo ene obi be wo ne ba be hia bofra ketwa na de brofo edi hia o ende enye English na chese ye French na wo kasa ha dwen ebi etimi sua Germany kasa ni na chese twi ne krampo no wo ntimi nka ebi ya achimfo mo nkyerɛ ma achim kasa ne se fante na obeka no watimi akyerɛ na igbe kasa nso na wa kyerɛ no bibi biara baabi a wo free no kasa mo kan no watimi akyerɛ wo ma no uko schools ahuduo ma yetimi yi class rep yes nipa so masi e wo class on ma wo no so obi katwi akyerɛ ni di ne mpa ne hye no na o matimi atwe abofra ne so aso e bar sound no so ni krom kasa no ntimi ensua ne ye enti wo sre awofo ne so mo modern aso betimi akyerɛ mo ma no se school mo no mo kɔ no mo kosua brofo mo be fie awofo ne so mo modern he so mo so no ebetimi akyerɛ mo fra no mo krom kasa na amamne ne amane so no etimi akoso DLFM ekosia ye Ghana Education Service ehye sibia ye nema no amamre eni amanie ana education penifo ahye se yemwa ye fenwa ye mofre mu sabaya ebetimi abo na omomo yehu ya amamre eni amanie ya moa kra no e wosa kwan we so a na ya amamre ni amanie eira sa ne mawe eira na mai I say ye self identity cultural identity no na eira itino ne kwan so anu no si ebe na kisa passion Yakofa amamani amani na ade aba ne de aboa ye mofre e wo sa kwan so se by the near future that no they are going to be proud say indeed they know something when it comes to your amamani amani ne culture say ne kana so is advisable say the L1 mother tongue no ye de boa ye mofra no say mofra no ebefia as part of the fast ye encourage mo say omo nsua brofo kasa no ye mfa ye kasa no enche mofra no e wo fie ne amamani amani no so no ye mfa moa enkwa no e wo sa kwan no so e wo fie omunim ye so nsibiete wo he nema ya amamani amani na no musua ya ba ne bebre atusa ne manya gusa ne manya ire ya ira ntino ye tu awofo no fo enuane ahodo akane tete ye na nanom de tete ene indomie na baso a ye mofra bebre de edi eye dibi ene akachia ene enuane bi tse ogo ene na asefo eto ne na asefo sa ne mani nya ya ira efri ya mantemu ene dwumadi e kwasi wo bonse ya hye akyerɛkyerɛfo ne nkra no ama sa enuane ni nya no omu ye bie de ewa ha to ogo edibi eresa ne mani nya nkeni ampesie body ampesi ne sa ne mani nya fufuo ye behu bie de ewa ha se a dwumadi ne kwasi sa ne mani nya de ekan
Ene ya wuti ye Mr. Justice Boationo ana ye chairman Edema Mansia West District Cultural Festival Committee Edema Ghana Education Service. Nenuachi ana ye Mr. Justice Boatin ya kasawie na school mufani bi nso echemu se almost Ghana mpanifo ene omo wo baabi a eyetimi esuade etimi mane koyi mpanifo e wo ho enom no omo momoden so ehwe se achechefo no memo makonya no so omo so betimi acha mofana de omo di krom kasa ne betimi achereche no omo so etimi ate ase esan se wuko schools ni mu bia enya ade betimi krampo editwi acha mofana de na so betimi akakasa foforo bia agya abrofo na ebasa ensho mu nkran to omo so esre mpanifo so omo nya bibi emfa ho Jumadie mpanifo honom so ye nkwa na omo de maaye ye ni agye pa ena nso ye jumadie ye di yenso jumadie ye di ye no ema mpanifo na ni jiye na ma boya baso se ye ya ade pa mpanifo aban mpanifo se omo ni teachers ni nkasa na omo mayenka ye nkasa nso my God, man, say, yes, well, say, a woman to your man reading the young person, yes, and say, yet debate actually. And I also say, let the class and bonus a country, I am yet theatre. Yes, let teachers for so Omunyan to Bassiana, Chini, Comcassa. And Sagana and Fossa, on my own quiet, fire to again, Naidina, and say, Ghana, Edina, may young one day. I learn Kwana and Yafu, from Yan and Naidin. Yes, almost all my Enquires in the fine Yan and Naidin. I knew I do cram a Yapumidi, and Zonam, and Yania, Murafudia Benti, Yarena Abu Yasin, the messenger in said, oh my sons on Koyachi, Nasanko for Yoshi. You say, Mumbai and Cape Crum, if you say anything of Abrafukas. DLFM 106.9. Senya mofrana kaya no sankofa yenchi nto mo srempenifo so mo momode afa hye panto akwam senya be yo mukro mu kasane so no omo betimi asua we eye school for mo wa manse West District nim ana cheso mo to ede omo asem ede to nsem anim na mani boy yensem choni Samuel Fori Boatin e different sentiment mu ebesom yen mofrana ya de pa mo na ate se ku papa nnuane ahodo a ya abrofo nnuane a tezisi esi ho ayese nnoma yesoso bibi nsonso no wofom de ade a asa nnoma yesoso nsonso unim ogo papa bi unim ayi antoamprana anu ye den unim uti okura unim ane chemo no mekere wate ebi wonu ma once ebi wonu ma se na obo no ayesa de bia ye bebo no patwa etwi patwa enti eno do wofa sante kasa. Oh, okay. Enti mekere wate. Ya kan kasa pa ni mudo. Na wonye obi aya santini a wa hyeda akodale wakasa ni mu a wo bebere chiri. Enti echiri mekere oni nyina wate. Me da me ho aba. Yanto akase ebo no so na yenyira mu onkrabo prema ntem ne nkopie mu akasoa. Ene ya kasoa de yesade achi na asafu fransi kasoa ne yechi. Na meka sei kasoa prosifo omaye adwumaden. Na police command a wo finfin ntem Central Region. Omabo adwumaden pa meka sei no. Dr. Magashi Herbal Clinic. Nurse for pola banan. Dr. Chiremi say, Nisika baboro 5 million Ghana cedi na doctors yi ana nurses yi. A diversion abem o ma divert sikana ye kwati kwan. Ebia o mangasa account this kana kugum. Ema doctor aboka susrum. Na nipa isusu say wonom ya nurse fo a wonom atu service ana mombo ne etesa no. Dr. Chiremi say, wo hwe nurse fo na anasa ayare fo mo ba na ayare sabia ho no mo ba pe omo wo book bi ho no nwoma bi a wo ba na ya twere ho nsam nyina agum ya de bia e ha wo no na ya twere nyina agu kata no so kama afi wo wi a na agya zika betua ho nhyehyɛ nyina na mo twere kata nim kama nte kyena wo ba na ye bie mu a e ze folder na se ye bie mu a na ye hu ha nyina na ya so ano de amam na ma Dr. Agyei mra ne nsantwere fo kasa na wo kyire mu a asana ya ho semu ensa na nkrata omo twatwira yarefo ne din gum na agya sika ombetua nyina ne ndura ometwa ma omu nyina no sa na nurse-fo a mekazo ma wie school a wono mo twan sa aban be fo omo adwuma na nso aban fo omo adwuma ne Dr. Amagashi wo mo gba fo omo adwuma sa no sa na nurse-fo no omu nsrade o omu nsratwede ya mponyankopon de mekase Dr. Samuel Amagashi etire mam chese nurse-fo no yarefo ne ba sika obetua no na enam say nkrata ne yemienu nti o mankasa o mode no sa ayarefo ne ba na say o mo nam nipa be ya aduonu a
no mattre enipa benum 5 ono mudin wo no doctor de enim ene ye hospital ne dia na enipa dunum ne de wo mattre o mankasa nurses by 9 wo mankasa kratem na sesika ne de kira ntua eno no Enquires sabia ne ho ti doctor Sammy Magashi sesika no e kire din wonya bi ni na nurse fo by 9 no asa prepare di sesika no na bosum de o masan kugya kutua e de afiri ne nchen na apostle doctor Sammy Magashi e kire mu a e de ade wo ya ha ne pa every say sabe amani dwumadi a wo die say eye doctor ni no ebu na bam kura na tete ni sikapa wade ahye ayere sabia ne mu nyina na kwaya kwa efise ndura wo ye ni sika odi hye mu no ema returns ne ma say ni nyina na ne branch a wakasoa na nurse for ma wie school na so mo twan say aban ba for ma dwuman a wo na hu mo ba for ma dwuma na sabia mu di sanya man sem de say me kase o kire mu a nyankopɔ ya atoma efia da ba yi anu bɛyɛ ɔyɛ homa bos me da toso du mienu ɛwɔ mfimpi mienu do nsia mu kaso circuit court bɛtena se fia da ya na mo de sa na sisi akɔgyina court na court ɛde wɔ masɛm ɔde nsɛm sei ɛte ama ne boni sɛmɛ folo bo aten anim edwuma kɛse meme hospital hɔ no ade a esi wɔ hɔ ɛyɛ sɛ ɛwɔ bi aba hospital a yɛ obu ka take record yɛ de ɛwɔ mu a sɛ nipa ne bɛgye card ansa na akɔ doctor wɔ na doctor ahwɛ no ama ne ɛno na sɛ workers ɛwɔ hɔ no wɔn create different book ɛde aka ho nti sɛ nipa bɛyɛ 20 na ɛbɛba a wɔn take nipa 15 record ɛwɔ wɔn book no mu treatment wɔn de ma wɔn nyinaa no wɔn afa sɛ scan nti sɛ nipa 20 na ɛbɛba nipa a wɔn record ma me ɛyɛ nipa 5 because wɔn sɛ obi bie adwuma na sɛ ɔfa na sɛ mo yɛ saa de we a ɛha adwene ɛnam saa yɛ so ma kye nkwala no kasoafo no ɛna me de mama police sɛ police fo no mfro mo mbisa wo nti crime officer ne say yankopon yɛ adoma Friday we or the nkwala no ɛbɛkɔ court na ɛmra no omadi nti yɛtwɛn atemu yankopon yɛ adoma efiada ɛbɛn na ɛno wɔkyi na Dr. Samuel Apostle Amagashi ɛto ne kasa so no kyerɛ mu a ɔbɛsrɛ wɔ maiga na mebunu na nsɛn ɛneberebedie ɛne frakadam ɛdɔs ndodo obi afo wadwuma na dibi na mini bi na kwabrane atimi afa adwuma sika apraprachi na ono adi na adwuma wura otekɔ otifie ɛdena no twetwere ban ɛkɔmɔte ɔno ne ma yɛnya ne saa nti obɛsere ɛnibere wɔ hɔyi edowu afa nti obɛsere ade free na ɛkɔ yɛ adwuma ma obi a yɛmfa no kuradie ɛne prɛprɛyɛ ɛnya adwuma ne yɛmmoa na adwuma wurafo a mo so de ɔmo sika ebi adwuma ma obenya bia ya wo nso betua aka no ya adwuma ne ye na da achɔno so nya bi no mfa ntrete na foforo nso omotifie nya adwuma no omunya bi nye doctor kyeremu a obɛsra ban baabi ya duro no abama ne homoden na ɔmmɔ ankorankora nnwuma a amanfo mo wɔ manwa biebie na mo de sika hyem ɛboma Ghana fo nya adwuma na nso adwuma yefo yi enni nokra na mo wia adwuma ro na mo sika no aban mu pa na ɔmfa mramra na ɛmagiri mu pampe sɛ bɛyɛ obi bɔkro no ɛwa ankorankora adwuma bi mu a ɛnade nipa no bɛto no level na boa man kwan dwuma ahodo a yɛde boa Ghana kyekye ne mpuntu no yɛtena bɔ ho ba doctor kyerem sɛ we mu na bam ɔbɛkwa sɛ de obetuma yɛ bi aboa na wakɔso abiebie nnwuma Ghana fo mu na nso aban mmerem efisɛ sɛ de yɛkɔso ne kro no ebu ankrankra dwuma yɛfo ɛne wɔmam de omusika ebiebie nnwuma no ebu ma bam pa afo enyina fo sɛ mo ansesa mo suban a ɛbɛde na ankrankra dwuma yɛ tuma akɔso ɛna obi adwuma na wofo obi ɔpɛsɛ ne ya ɔno wɔyɛ pɛ mibia sɛ obi etumi abɔmɔde abie adwuma fo adwuma sɛ de be ya won sa bɛkɔ wano a utimi bo nipa no kro no ɛte sɛ ɔpɛsɛ ne ya ɔno wɔyɛ pɛ afutu amede baga wɔ sifie abrabɔ nso no nyemriketu ɛyɛ nkakra na yɛde kɔ enti mimi gyina sa akonya wɔ sa ka kyɛw me kra me de ehunu kra sɛ ɔmo sa yɛ nurses fo a ɔmo twɛn sa aban be posti wɔ mo na sɛ nurses fo a ɔmo twɛn sa aban be posti mo mo ni be yɛ adwuma na sɛ mutumi bɔ kro no ɛte sɛ ya ɛne sa nkofo yi de sɛ suba wɔ kɔ aban nyuma aban no bɛgo enti me srɛ Ghana aban sɛ Ghana aban fa ne nansi fo no wɔhwɛ sɛ yɛn ankrankra a yɛbie adwuma wɔ man wei mu no wɔde mmere bɛboa yɛn a so obi adi nyamra nsɛm sɛ a yɛde no bɛgyina mmara no na mmara no ɔbɛdi ɛne a wɔti yɛyi ne din ɛde Apostle Dr. Samuel Amagashi ɔno ɛna wɔda Amagashi Herbal Clinic ano na amanebo yɛn nsɛm twere ne Samuel ofuli boaten ɛna de firi ɛnkra wopre mantam mu ɛbɛsom yɛn
Yentoa Kasiabone so na Kumasi Central Market Union for Esre Contractor Construction Company for se jinesi omusi ye sa omobeto eye Kumasi offices nim no nkomo sram se nkomo sanso enso madwen esan se dwadifo bebre na ana etwen se nkakejetia phase 2 market project no omubetimi awie no omo soso no etimi akoye ejuma wa kobasa de a na ohaw ana omo so ebebo omo so na nipa ogina ekuo nanim ekasa ye eyomo secretary Madam Emilia Kofi ekasa ye echemu se ye nkra omo so no ete ye ne se eya de a contractor construction company for se omo ba beja Kumasi operation no omo ye ne san se ye sika bi a ewo se nkomunya se ne be ya project no meto aso no enya de omo nsa etimi akeska no na adwumayefo be ye 150 na omo so any company ni ye adwuma no se no enya de omo so omo tena omo ho ye adwuma ne sa se sika wo so omo nya no omo nsa entimi enkan enti omo so esra ban so omo momoden a enhwe se sika bi a wo se eye company no ensaka no omo so enfema wom se ne be ye omo so no ebetimi akosoa aye project no ade ama ekobasa no omo so adwadifo no de ha kese ana beto omo so. We came here this morning with a plea for Contractor UK Limited. About a fortnight ago, we got information from the media that some workers, about 150 workers, had been sent home. For us, it was quite unfortunate because after our press conference and after the response from the minister, we felt that work was going to commence immediately. Unfortunately, we hear this news and we had to come to them with a plea, knowing that if we don't maintain them here in Kumasi, we have nowhere else to get any kind of information concerning the project, that is KJTR Phase 2 project. And so we are here this morning specifically to plead with them not to close their offices. And we also wanted to assure them that as stakeholders and as traders, the ultimate beneficiaries of the Phase 2 project, we would still press on the government to do due diligence to the debt owed them so that with immediate effect work can resume. DLFM 106.9. Eni ya uti ye Madam Emilia Kofi ono ana ye secretary ye de Kumasi Central Market Union. Yentoa Kasiabone so na yemfa ye ni emfa mfiri mu awasante mantemo na yemfa ni ntire mo my Ghana ya toye mantem. Na mekazo no ani tire mu awatoe mantem Western Regional openi pa ono na bowura mu awatoe mantem takwa ne mpotem a ono na da ase hwe omanga na yatena yeso mekire Environmental Protection Agency EPA awatakwa ede adesre ede ato nananom atrenkumya ene ahemfo se obesere wono mata bebe yaduru se oman na wo hwe oman Ghana ne pa twede yamponyankopon ede do me bi ti se yakwaye afi nsu papa bi atwa ye ho ahia hahan mategum ne ya num be nya pomuden mapa na nsan galamsefo nti ne nyina boye kwa wo manyim ene wo chenso tese nipa bi na mkoti kwan so tu galamsei wasu bonten mu esan yatena ya okwen akwakwaye wo faase na ntini kuro ene akura wumia ne kase a wo faase na yetemi eyem hihie nti na wo fa wajan wujan so a wo faase ne na ntini kuro no ebekunu ma ne nanate tese ane kana ye kana aban na fam de eso ye tese aban nya pra ye de obeye bia ye chi ni pagum ye hwibi chi excavators na so ne nyina chi na chiredin enti openi pa wada wada no chim se be ya na na matren konwamo nko atetena obi amfrafra ne kuro mufo na ne manfo mu nkwahie mu community center mu hie mu pe na waka kire wona mo sei ade hie yi mu na munie sese no yempotem ha wa wuni na betu galamsei na obetu fuma agudi akwati kwanso no efri na ekọ ukwan wura mu a asase ya ompa opempem na nkwahye fom na wonkontontwene ene wa chenso no wusi asubontim ko fa shamfan tototoko bonsuo mu kwase nsu a na ma bosom emfa wonye keleweli na momfa won entwa won manum ene wa chenso uwura kwayem ekotufum agudie ekobuye nu atugu kwa na o my Ghana boka ene enua ne abosom amote kwaye ni mu no sasa bonsam ana afinso motia emfa wonye kalomu mfa pepa o manum na momfa bi nyi yedua onyi yiwa musim kura na openi decide to dwamra opening Paul no ye kwankyerefo opening e de maso ya ohwe o my Ghana yatena yeso e watakwa Mr. Dalek ahia logo e kyerem a wodo ma bre
okwen wonu ma kwa kuma pim samna ye kesei e kire din wo ma ye ma fam di o meye bia o we effort ni nyina no ayo exhausted nanso faso amaso na mra wa jemre na ne nsantwerefo kasa na o kire mi sei ohawi wo ma kwa bre dodo e de mesre de duro na ma trenkwamrem evisa sase no wa hemfo de ahemfo no beka ne wom ne senti aga na ahemfo nso ade waka na o nyina mo nanso na mamade am abo mo dom nyina no na mamade am fa to mo se firi na ekọ wo se nsuo wo se ya tena ya bosum kunto ntwe ne kura na asase no yema ho ba na fuma gudie ne tunu kwampa so o chema se de aye no se aban ma kwan na ahemfo bodua na ni pasha se wu na sa ahemfo no benso ekọ gi sika ma ho kwan na se nipa bi kotu galamse ya aban mrem na so hwe na ma tena nkonwa hyehye so no yentu sa wo hene no na yemwa ne yemwa ya tena ye ho ban na ye galamse na mutu no yengu nukura o chebe ye duro no so besra ban onfa sika enfantai aso hwe man Ghana ya tena ya so no mmomode anyera ho bambom no monye mafam de mwana galamse no ehe o man no do the same say. As we do our enforcement and then our monitoring, where you speak with these galamseyers, they are not prepared to stop what they are doing. They are so emboldened that they have even ammunition on site, and if you are not well prepared, you can lose your life. We believe that the chiefs who are custodians of the lands in these communities, they have the powers to invoke the spirits in water bodies and then in the forest. So we are saying they should call their communities members together, invoke their spirits, and let them know anybody who goes in the water body to mine without the appropriate permits, such a person should die. If you enter the forest as well without a permit, you enter, you shouldn't come back, you should die. When the people start dying because of defying the chief's orders and the invocation that has been done, others will not enter same to go and do these illegal activities. And we believe if we can do this across the country, it will change the narrative. People will not enter forests or enter these water bodies and go and do whatever they want. We also think that if government will come in and empower these chiefs, embolden these chiefs with some funds for them to use to protect these water bodies and forests, it will help. However, when these funds are made available to these chiefs, any chief that will not protect the water body or allow their members or people from outside to enter these water bodies, government should distribute them with the help of the Council of Chiefs. Oh, I've forgotten the name. Government should come up with a policy. If you fail to protect, you will be disturbed. And we believe no chief is prepared to be disturbed. So they will have no reason but to help protect these water bodies and our forests. Ani ya wuti ye ono na ye pani pa obowura mu awatakwa ne mpotema oye kwankyerefo pani a oda asoya ehwe ya na ho bambo na sei ye natena ye eso mekire Environmental Protection Agency watakwa ne mpotem ne din ade Mr. Derek Ashia logo ena wote ni Yentwa Kasiabone so na Tamale High Court anipodi anim his lordship Justice Charles Kwesi Echampon ahye se owura wedding frishia na duanan wotwe ni din Abdallah Muhammad onkodem frishia no dunum esan se yade awakofefia abofra bia wedding frishia no dunan na court esan so hye so besan so edemu bosumi nsia aka ho esan se wedi court no atro na bra samdie no ekoso no na chesemu ayedin ye pesan se mranimufo no echem abofra na din frishia no dunan na emom owura Abdallah Muhammad echem abofra na din frishia no dun wotwe esan se ohwa sane abofra ne tie ne nkomotwetwe omotwetwe ye na bibia chesa abofra no wanyin and the ombo modern akofa ne birth certificate ene niam ahodro report free birth and death registry honom nini na omokofa ye ne nkrata ahodro wo so omunya na court ne bomodern ehweye so monsa ebetimi aka adanse die nso a efri nipa no ehwe abofra ne so eba ye court nso omohyehyeye afei ombehu sampa abofra no edin frichia no dunan ene se omutimi ehye se owura Abdallah Muhammad enkono nkodem frichia no dunum no koye dwumaden ewo manga na mu no muchemu krampo na ade abortion charge bi nso ewo honom na chese owura no wadi boni ye pa enti no so kodem frichia no dunum a court no esan so de bosumi nsia ede aka ho
yantoa kasebo no so na yɛfia ne mfa nkyerɛ ɔman Ghana yɛfra mantem mekyerɛ voter region na enkra efiri ɛyɛ voter north regional police command eba ekyerɛ mu sɛ wanom ensaka owura bi a wanya mfinhia no aduonu nson 27 years old man Mohammed Rafiu na mu kyerɛ mu sɛ openin watime de mrahye nsɛm akɔkɔbɔ wura asɔre ɛdan mu akɔkɔwi asɔrefoɔ nneɛma ɛhohoi ɛde no wɔ framantem mu na nkrata policefoɔ de ba bonten ɛnabra dai dwon boss me ta so nkron ɛwɔ mfimpi me ne do nsɛm nom policefoɔ akyerɛ mi sɛ asɛm wɔ si yɛm ɛwɔ dwon boss me yɛ wo ne ta so num ɛwɔ mfimpi me ne do nsɛm a ɔmo kyerɛ mi sɛ owura bi ɛne hu sɛ ɛne yɛ Faith International Ministry Church owura bi akɔwura hɔnom a okita bɔtɔ na bɔtɔ no wie yɛ pɛ ɔde mnekatenta pia ɔwo ne ho hapa ɔkɔkɔfo ka ne wadwane akɔm ana hu sɛ da bi sɛ de yakɔ owura susu sɛ bɔne abɔ ne tirim enti yɛ mmɔmɔden yɛ nto hu ne yɛmfra ne bisa no nsɛm bisa kakra ene mmɔmɔden bisa owura sɛ na de na hyɛ bɔtɔ mu adudu saa no so we de me ame ne ma me nam ba bi kura na mabrɛ buta mpentema kofi ɔmo se ma yɛ hwem owura twetwe ne ho am kɔ hwem a ye kyɛ sɛ asɔda ne mu hɔ nneɛma no amplifier ɔde sɛn ɛkyɛ sɛ ne equalizer wafa mixer wafa crossover machine ɔde sɛn kyɛ sɛ ɔkɔte asɔda kura kwa kwasa yade nyinam ɛna pose for ɔmo no hɔhɔi ɛbɔ ɔmɔden nkɔwi ma sotiro mbɛkye na mekese hwem ma pa akɔso na nkrata ba bɛkyerɛ mu asese mekese do wura no hɔhɔi circuit court ɛna kyɛ sɛ ne ɛndra dwada ɛna mu kyerɛ mu opani no ɔkyerɛ mu so ɛdeɛ bɔne deɛ wadi nanso ɔpɛkyɛ ɔpa court ɛmfa nkyɛ no vise hɔ no wura no kura na nyansa bi anim court kyerɛ mu sɛ wayɛ adeɛ sɛ wapakyɛw sese ne deɛ wanya adeɛ nti sɛ deɛ ayɛ no mfam na kwan mu kura nti mfinhyɛ nan deɛ ɔnkɔ prapra kyerɛ na ɛkyena hɔ adeɛ wɔ pɛm vise sabe yɛntena manga nam kombua nguro bia so dem ko wia nneɛma na ɔpɛ nneɛma wia na so dem sɛ wɔn fɛ buo ne fɛ deɛ akora ma nyankopɔn ne meka sɛ deɛ ɔkɔda post fa ka kyena ɔkɔyɛ adwumaden ɛde asom ɔman Ghana ɛno nso na ɛwɔ sɛm a ɛfiri hɔ yɛ ba enumere yi yɛde nam so kyerɛ mu yɛde asam mu ɛwɔ kasebɔ no baabi adure no medɔfo sports ba na nso so fa na me nsofa Bismarck ba na edimasi asɛm adadwanie ne nyina ne sɛ anɔpɛ de basam mo sɛ video na etwa guo ɛwɔ sentimental mu nyinahini Catholic school SHS kyerɛkyerɛ ni ba ko kyerɛ mu abɔfra no ɔde kyɛ sɛ hostel fees ka ɔno so ɔyɛ teacher ni sa manage hostel nti no abɔfra no de ne ko be wie school nto ne na kwayɛ ntɔkɔma kyɛ sɛ waka abɔfra no ato atena no so apapa anusuma a positive akye no asɛm adadwa yi sɛsɛ no ɔman no yɛ school for mɔfra no akyerɛkyerɛfoɔ ne sɛ ɛbɛyɛ no open fight na obi apapa no yɔnkɔ asuma na abɔfra no prada yaresabea wadwen kyerɛ ne sɛ maadwo medɔfo maadwo kofi ma 30 seconds pɛw yɛnkɔ ɛdi adia ɛkasɛ teachers for the ebu down o enye ndani first video aba abontin but teacher ni de wanya ade e o se imrani ni ndo ni ngame edwuma woni yankopon entena kofi mama adwo ade efem sapon kaza fi airport champion me yenti anumre yi ofa teacher for suba mo ye school mo enye ofa ebinom say de o mo kasa adwa afo nyina pema no adaba fo nyina pema adaba fo ni bi ba sa mo ka no man kan ni teacher ni dia so mo man be say teacher no man be 45 years o ko ba bi ma na star obi de ne baba say o se teacher ni nyansa ndi sa akwana ya de boda enya wo enso wo teacher ni dia akwa na bre wo no Matias ye nyame nhyira me da asene wa adwen kyerɛ ma adwo medɔfo ya great we have finished tama chama me yenti wa numere yi anopa nso ya da asene me nhyira na adwumaden abo som DLFM tiefo amen yenti e osinia yo oba we dey I believe that maybe minim ye sia otite ni no otimi ka sukuu ni etim wo ebrim na ebridia brada sa na nka ne pepe mu anka media ka na mesusu ni se nke ese otitiri ni no o report aye student no but they say o bono za o ye kaneno na nka we tinya ye sa o I believe that there are emra ewo omaimu nti teacher yamfa ne pam da kwa so over that meso medase pa yamfa afrafo no mienu yamfa afrafo no fese visa Bismarck time no yedi ni sa no ahoma ne dem 0534050190593040 6565 na be Facebook no sam wo fa se champion tele video ato so ntuba benya bia behwewu video ne nyase mukuma wo hwehwe wi wani so enyi kyese
teacher ni na abofre na da o si abofre so wo pa ne sra ho pa bobo no to sa pa no hwene so nyina ma adwo medofo. Good evening, Sammy. Yeah, me wa fa say dole ya je waje yente on free Christian village achimota. Yo, Sammy, me see am me whole video. Na bibi yemi. As a professional teacher, that was on behavior. Even psychologically, I declare and declare. But you now report to but who are also your teacher? Only need Bob Blue. Other human else now. Me that say, my last caller. Hey, me wa fa si want me antwen. Last one wa ba na yen kwana Bismarck International and nsem na boa peso we say. Work up on a time na edru no majo. Hello. Hello. We didn't be akasa free. Pacho, good evening. We didn't be akasa free. Yeah, me wa fa si we didn't say. Pacho, e friend muna. O kasa free. Pacho, wa mu si nya botre. O kasa free hen. Pacho bitie. O kasa free hen. Atareka. Ma yentiu. Wo say abofra na anya de o. Wa anya de ofa na ka teacher no so gina o hwe na se ko kukuru teacher no hwe so. En teacher no so nnim so wo be ye ne sa na ono so ahwe ne. Do ma ne nguna nim ase. Mate, me da ase. Oh. Eye, yemfa frefo no fence because Bismarck said they were charging me dia go be pa me sumu kra ma kire se. De be se anya de be yedu sese ne mesra mo fra me fa emfa vi se. Agopa maso fo nsem no medi o time ne bi ntimi dia gura Bismarck obetumi de me akoda management mo akwale me kakranti. E be ha dwen be yedure no yedure hen. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Emuade. Ejawo. That damn. Hey, Machego. Hey, Machego. Come on. Tembo. Ghana blaster. Hey. Afari. What a ball. Hey, ball. Ghana. I'm Santa, your man about has a coach. What you can see the more and home answer. What you make crash play about Kumpo, I'm fine for over. Ordinary was one and on shoe, and Sabbath, a business that was on Bokotoko. If you got up 20 grand, I'm Santa when you say, Masma. Mr. Kasante, what you're going to do, Mr. Kasante, oh, Borike! Me wa fa se Bismarck man bize o wa hene e champo papa bi be man de na honam se ho fa dwa ne se bruta watena se be man akwa ba no fence man boboa no na ma so nsem no e be so me kase bo no so Bismarck ofan shaba na pom di sen yesu adome ho ade oh de yankopon ase oh metiapo esa samje ho ye oh yes on fan chame se mantumi anko bi na nyumre di e masa we si form buta si form oh ya bigini di ene akasefo ene ye fu abo ene odiska ne birthday no ode afapa o yes okodia dance wo fie 2 in 1 afapa grandma birthday na se nyina ye chance ko prepare nyina nyaminsira papa oh sa yes oh okay maku akasefo no dodo na so bai empanifo ni nyamfo dodo na do mu nyam birthday nti nyuma idea gamma birthday na dia ma no end nyankopon so nhia gamma yes black star team no omo ho ye what you omo nka oh yes omo show wake up na betumi ayade on oh yes okay last idea Sano panoti se Mr. Hitman kase so fi kra the prophecy aba ba se mo beje si akwaje be she Argentina na ya grand finale be she mu 2-1 na o Mario on say ye bo ye ka blaster asem na ye ka se melu super no usu so ni ma de ya me o mamba pa no o say o mamba pa na mo de they is saying objectivity before patriotism oh davi o mamba pa bia o say o be ka se obi enu ode ne nsabe nkum ba kire na ajafi du ba bia de kire davi blaster na nyanya adia no o ba ye bomb party akire na de be na odi ya be say ya bomb say enyeyi 17th ade be na me unim ade ma empempim ye commentary na say me hwebo am Philippa say
players na line up near born national anthem no a unique feeling God praise our homeland Ghana Charlie na so home when na so yes I was seeing you group sir e Ghana ne de ahia na efiri o oh and no more ko deep power South Africa ma boba mu nya ne yakofo mo ba e die nya what did na bem e ma boba mu se choma jimbra wes mak mbaba me hwa de we si we na open no Power Sports. What the? Say din base my ko na so feeling no what tia na home when na sorry o e kama na mamba biatia de na wo sen agu no ti Ghana ne de Agyei ya dia no Sikadicious leaders na mo de ya na mo tekura mo ho kra ntehwe sa oh ya wo Sikadicious leadership wo manyim omo ne ye bo national tem kra mfo mo ho kra ye ne ye nya bi ni mo mu na ya no mo bo na ye hu nyina adwire ye ene ye hu mo asore na say ye like your mamba pa anthem ne do nya tia se bibi na me kira ono ye na ha ye ye tepe na awasan bi agu ye but there are some individuals bi omo ne de ha kire din asa anthem ne de ja sunsum mo mpa omo mo twa ya pa se nya menya adom na ye nan mo mawukro no homo no emeka yetimi hu no mko ye bibi wate opani breko me yenya na kaja gum na Ghana for right abusia nyimre mi mo adwo mo akwa ba kwa nsonkoso kramra deal 106.9 mega so emra so agudie mu nsam papa de ba so mo dwuma di kase so we ya de kan se nyime no nsia kase nyime no wo tie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi sanso a ana baba so no Adjoa Agyei Sikapa se nyime no wo mo so asin konya ade kan se po no nyime no nsia kase no mo so de so mo ba bi bia nso timiti adwuma de na emra so besima kadu sai from a man bi se me suma so agudie mu nsam no me di ni nyina so begua no sanso atimi atodwuma de so no nyime no odwani show no live on Facebook capital D capital 106.9 images audio video audio pokra any ade kan say reactions audio no wapani a friend say champion Kofitela Iron Boy e man so bone man say Kofite yes abranti we na mpempi no be say baby girls no wo say na natural no kra na mpempi na ku mo no Kofite champion Kofitela Iron Boy ana ade so ade kan say no wo so ni nyina so ma social media sanso ana YouTube ne sanso atimi atodwuma ne so asida PSA e kwama mi able producer Michael so coach one so teaching bench on image and say pono wa tron dwumade ni nyina so agun krata so besima kadu say man bi say me so mesem na fe no won sanso ntimi to dwumade so anwuma asida PSA en koma Lumba super anwuma makatro say Sam J Bekwa so na birthday chenchereche pa en so timi to dwan na ukopiema na say Lumba super na wo toto na won so be piem no Sam J Mama Julie eni ni Mr Samuel ni afo na fe pono me patro gamma mu nyina en so de Lumba super na so ma wo anwuma en so akobubo bi brutal nei anwade nso gyinagyina bibi bia konka ti dwumadie bia anwuma utini nsunwanwa so American formal se na wode suma wode suma bejafo na bibi bia nso atimi konka Lumba super anwuma madama ya jimra agudie mu nsem ni nyina no enso abesuma anwuma ya shase a empepi ya shase afifie me no kase no opani a friend say Steven Tornado apia why former captain fantastic enso de ma the senior soccer team the Blasters of Ghana wakwadi komo wasi na ise koba ne se players no enso etimi akwagina park ne so na mo sha Ghana national jersey no na fam do mo nsa to mo kokoso ne abon national anthem ne mo say ki krom this is your time when a young moment as a conquered then omotimi akonkode kwanim esan se beka 2006 and that the very first time a Blasters team no enswenya akonya ekopiem World Cup now during that time no ade kan say social media na bi ni wante nay social media ba de obeye bia no and also etimi ade ukwanchire say nay ukobon tro kan masa ye be ba shu brutal say onto utimi kwenya fantastic gamer as we asema nyina bia be bo abaso enti Steven Tornado appear and so any boys no edin come say because we have seen a
Not like years back when if Argentina is playing Togo, we say that Argentina will beat Togo 8-0. Today it's not like that anymore. So anything can happen. It's all about how you want the game. Because if you go and then you behave as if we don't want it, there will be a lot of surprises. So you have to take it match after match though. But any match, you have to make sure that you get something out of it. Tell them that it's their time and that's the right moment. They shouldn't play with it because we have seen players who play with it and now they are paying for whatever that happens. At this particular time, I think with social, because 2006 there was no social media. So with social media, you have to take advantage of any chance that you get. That's what I'm going to tell them. At first, they have to know that they are playing for African continent. So wearing that shirt, they should know how important is the shirt and they should fight for everything. Where former Blasters go away captain Steven Tornado appear Minuka Seno, one also at me adding Comacha Blasters players. Minuka Samusuko Piema World Cup Nasiti Cofiteo Traditional, Nafe Yatin Como Jumedians Rabi Bipia, and Sweat me Kwankana, Mr. Kato Kraku, and Share Ghana Football Association President, and our Kwadi Como was here named Blasters Jumedia Kwadi, our World Cup Nasi Adjoa no coincidence a success. And they say about me a progress every group say on group LA woman in Panama, Croatia or my friends England no Wapania friends Cat Edwin Simon Kraku, Menokaso Adia Cancer, second vice president, and Shadman Cap Sansua, and a football association Ghana Diano, one also a president no, and all this Sankumo Aqua to join Diniano, and she has an Oceanka, say and Yasen or Pesek Blasters Timino, and she to me a progress every group say no, Nasa ya qualify Mazania Cobon Truka run of 32 nearby was it be nemom one of on step by step when a game after game. Adjoa Simon Kraku Ghana Football Association President Anu Disemye. I would prefer the other way. What would be a successful World Cup for Ghana during the last World Cup where they couldn't qualify out of the group and we've not been able to qualify out of the group in the AFCONs. For now, my starting point is that we need to qualify out of the group, and when we do, I'll say it's been a success. That is not to say that I don't want us to go all the way. I want to take it step by step. I want to be gracious for the small gain and be hopeful for the bigger gains. Why Ghana Football Association President Penny friends Mr. Edwin Simon Kraku and come on Sueti Adiniano and so no twasu dinkomo send we are mamba panene ujudi sa we are Ghanaian Blasters team na ko World Cup no as nyina yetimi ta team na chi titru ne technical team no and Penny friends Carlos Queiroz Sansua and Penny friends Desmond of John Painter Abranti anase we no Penny na your friends Fatal doubt amunyina no as yetimi rally support and so my team no way Adjoa Simon Kraku GFA president and Komodie Yenya botre ema team no Blasters no NA team yepo NA team omuhia yempaibo no support whether good or bad omuhia and you sure say play bia coach no afre anaso be free to represent Ghana on this journey. They be born homoding. They will give of their very best for our country and they need your prayers. Henti and they need your prayers. I know ya Adjoa Simon Kraku GFA president come on also akwadi ana yadini no and share some jumadi cases no so atimi ato jumadi sumino kaso penia your friends Mr. Nhyiraba communications director our Ghana Football Association assistant here or US Montezo one also atimi atonka Emmanuel Krumwa and then what the confirmation about us Blasters team no say aka and I date as a 9th one into 17 the member first game against Panama. What Penny was assistance, Blaster team no any friendly game beer, and so our wine a betting if you want him send and then commando on our soba, sub Blasters and Jamaica, Sansua, and on my bit Honduras, Munyano, Janon Bebo friendly game, Mr. Nhyiraba Santi Chum, and your communications that the Ghana Football Association, what the confirmation about us game beer, and so any woman Blasters in the minimum, a command so Penny friends, Carlos Queiroz, why Adia cancer Blasters head coach no, one who Timikas and Obebo Adia cancer low tempo game simple up a game team bia and then Oma want no form now what me as no mabo friendly game and nyina no one betimi Africa man Henry Asante Chum and kuma odieni. This point is a big no. We don't have any game on paper at this point. It doesn't look like I am not in the position to rule out anything yet. If it is that we wake up tomorrow and he wants to play maybe a mid to low intensity, I don't think he will accept a higher intensity game at this point. But if it is that we wake up tomorrow and he wants to play a mid to low intensity game, we will make it public. But at this point, there is nothing of a sort on paper. Mr. Nhyiraba Santi Chuma communications director the Ghana Football Association
what is some common to Jadino, and so some command Cadudo no one mom, and run so papa pinty, Yabetiasi form, fly number dear 106 and Kofo Crosso, a man an income latest exclusive Yano, and so Lumba Super Adiakofaba. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with a silver break. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with a silver break. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with a Lumba in Super natural mineral water. Get a grip with a silver break. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, I was saying, Guswasin, Konyaso, Kain Katas, Lumba, Supermadika, di Como, Sene, Upen, Summa, Swadi, Sumabeja, for Jumadia Biaudino, once with the Suma, Wana, Bibi, Bianso, and Candia, Lumba, Super, and you may some Jeb Becker, swear, Gamma, Beteno, and Ubiana, Diasuma, who is a Bibi Bia, and sweat me a fun into my from a dama, fly number dear 106 and Kofo Cross, a man, and Commano, later says Rusivino, Jadi Guana, for sweat me to Jumadia, Sian, Menoka, English national team, no, woman so our USA. Florida and Komamete, and they say and nano paya when a 6.1 magnitude earthquake, and also to me toja, I was some year reporter mete, and they say Adia can say damage and injury beer, and so to me and toja, no so good news kakra, and also free common member, Jadin also so much money as not be beer, and so to me a Kanyamia Duma Thursday, FIFA World Cup Nation, say when we are 2026 edition, win himself first game no, and so toja, my friend Sam Mexico, at the time I saw my friend Sam Mexico, so no. International on South Africa and share the first game now to the reporter mete and it's penny and friends say what pele and it go manto Maradona and penny from you know no casino woman cat a crat as if was so nina mun penny for so bet me no more and sense unim say stadium and also bet me na first game no and sure 2026 FIFA World Cup stadium your friends a stadio a sticker me patron penny for me anyway and sure to me I left FIFA World Cup trophy no and sure stadium and umenya send stadium no ensure see first game and I say on the first game I want Adia can say Mundial World Cup no ensure see 2026 and when you show bet me as abakosem no and I say po Saudi fefe no ensure say some penny for me anu ani nyama nyume no jadin come to do na so so mo e wo dwuma de so na bibi bia ensure timi akonka me no kasa no reporter me gada nyumre and say ufi Penn Station and so e kon New York nene wo fa Adia can say train akopiem e wo MetLife Stadium I say World Cup no enchance no na one and I say when $13 and you coffee tell a boy na images no pia na ni komo woman say nanka $13 na mo FIFA World Cup ayebebo e wo USA month say who for train and show free Penn Station e wo New York and show come MetLife wa me part $98 and masa say omo tumu brutal from $13 to $98 na say World Cup in the AC kankwa entiere mu a empempi no mujina trotro station and I say bus stop outdoor na mu peka akofie na traffic ache we no you can say search price uben say na say trotro and mate need wo drivers wo so jeje man bo no so ana na ye no so atojo USA and you made come no dodo na so mo dwuma de so na bibia en so atimi akonka na me no kasa nim say World Cup ya babo say group stage matches no and dia mate and say Portugal nko ana omu games ni nyina omu ticket no eye sold out enti obi bia person ko Cristiano Ronaldo eno so yankoma akafi obedi nyina no enso asumu dwumade asina bibia enso atimi akonka na opania your friends iron right enso no eye former player Edema Arsenal team no wono so atimi atoto bia man US for no brutal winim say last edition of World Cup eno so toja e wo Qatar 2022 World Cup no enkoma na nyuma me no uti enso dwumade so opani we kasa was a World Cup 2022 atoja our Qatar masa na bibi bia di nam Qatar the only situation na simple challenge weather no na wiane bo too much nyina no wo motimi the air conditions outdoor and so e share stadium who do no so timi wo see World Cup no say yebebo World Cup from Penn Station New York come MetLife distance ki to we no and ke betimi aka say from maybe atomic to ade kan say 37
and they more $98 a maza when you now obedient to me kaoshe and they FIFA referee woman sweat went to me a point to say one of to me quite the games no visa and says ya bouncing of idea cancer France outdoor pina and sweet to me now visa and Korea World Cup nibi nina FIFA for and so command not to know and she and come up penny friends iron writing so no at the moment I didn't come on to do an so much medals not be BPA and sweat me can Jose Marino Minoka said after said presidential election Real Madrid bono Omo club presidential election and so barrier says Jose Marino Real Madrid coach and tell me to send you will touch it down Madrid when on there's in coming days and as a coming week no we want a Madrid function in presentation and so to Gano match we are seeing now so penny friends Jose Marino special one and so then prepare I am manager and so the club friends Real Madrid you know Jadin come out to do an so much better snap BBPA and so to me can Madrid a catch one and tell me things as say I'm the confirmation about one was the 150 million euros. And so everyone come Atletico Madrid when you are Julian Alvarez and come on your brand tenera reporter meeting say Atletico Madrid for no and so Adjoa Agyei Sikapa Julian Alvarez when a release clause no 500 million euros. Anyway, ebinsi da na name akra ye to ne sen sebi se Messi kra ye to na ye betimi ato 500 million euros and also ya tete price me patro Atletico Madrid for no and so abachire Real Madrid from no kase no wo mo so etimi akoma chede nkomo no dodo na so so mo dwumade na Real Madrid akate no abrante fence Franco Master Antoine and tia meeting sa abrante on person mo loni no. And so Etimat Crab for friend so a reporter you may say so said no and so some Nico passes yakai and so Edima Como team no when him said this season about we say Madrid and so Etimi activated buyback clause Akwada we no dini juma de ma Real Madrid ana Madrid and so turn man club friend say Como na clause ni no omo de buyback clause say ko ban sa brante we ni mo de mo kon kan na Madrid team no and so pena Madrid pe ana e was say Como team na and so timi ton Nico pass and so de mo reporter mete and say Madrid de komunya and akwada no be sa ba no we be juma akwada no so confirm say ne and we be nya so betimi abo last season and so de ma Como unim say next season club friend say Como and so ko Champions League no so eyan kuma akra men se kadi nyina no enso aso mojumade asura bibia enso etimi akonka entia mete enso free Arsenal club nim no ene se we no head of Dr. Pania je friend say Zafa Igba empanifo ja no kwan masa woti wana players no pempi omu prepra ubanse Mika Marino mo omo tra fiesa edu pabia na se yehi omo service na mrante we enso etifia se engine sensem entia mete se omo sakro pani we enso report kakra men se so nyime no jadi ni nyina so sumo dwumade so Arsenal reporter meeting says ukopiem Emirates Stadium what dia baby empempi no away team no enso fa ewura Emirates Stadium no say omakotwe gu champions win himself 2025-2026 Wamo EPL champion na maza moji EPL nkuampo 20 years ago na another 22 years nie na moji EPL ba kuna fei modi be ade kan se adapa twa na sempo no mutimi ebe tu shed dia na nka moji champions league akenim de mbeka no so entie anase nkomo akra football loving fans do na so dia de nkomo no do na so so mojuma de so na bibia enso etimi akonka reporter mensaka every Juve team ni so penina je friend say Luciano Spalletti enso etimi aso kini interest our brantia your friend say Brahim Diaz no and so di Juma de Real Madrid team no say we be yense ka brantia to betimi join club your friend say Juventus reporter mete and say brantia also betimi atra Real Madrid team nim na say we fight for the position and so nkuma akra men say kadinya no and so asumo Juma de so bibia and so etimi akonkan komane de anka doso nanso emeno so kwa papa love story na fe yanso so offer himself World Cup ayakono say FIFA so etimi ranki jesa FPA na weno yansaka first five na guess what first five no your mind konkro Ghana ana ukopiem World Cup 48 teams and so be pima Ghana just in a first and na yetimi nominate say and the best and I said the most fashionistic jersey a year for brute and you join no Uban say yes white neze announcing tinta kwakwana story no and I am penfont to answer to me fine inspiration to say a brand tear fence and a swim and no a fatai shakumo and Tiana swim a bonny yellow F brute as answer and a fatai shakun so bon white timasa
World Cup no say ye ranki ase ye ne just ye fe padia and we ben yase ye betimi akọ na say yakwaji World Cup no o my friend say Brazil etosumi no England etosumi and say Germany etosumi na Morocco enso etosumi nti first five and e omonso timi ranki ya no Ghana ana yedi kan na maka tro say birthday chenchinechi no enso etodwa enso so e was Sam J Bekri Gamma enti kofi my image ni kakra bi na fe yedi komati yes enti Gamma ne one so that's why I say Gamma 89 years celebration. One also trying cake at BB added them to Gamma and say yes. One also 80 trying cake what the Nesika cake in Musa. Nessa your bumper, your track creation, your meja, or buy any soon kunkuru team Nessa, and my company for answer the yum on him. So who to an almost 2 actually and say Gamma trying cake, come up, and after saying Gamma trying cake and also call for some J Becky, Mama Julie, and so at the said Jinama and say, I know some get 20 coffee. Say, I bet me, my Sanika Crabina, one ya papa, that Lumba, and soon Dasena, Mama Julie, so and joining along or celebrating us and Yasam get 20. Go for my son, Nicky, 2 have been any sound common affair bar. Now, ye young fan flew. Enti wa fa hu say yes Sam J Bekri na nani agye no enti sika de se bi ukwoto se bi da bola so afa bi sika ya brante bruta yes sika de ade a ohia ntimi nya ni sika be ye enti wuni bia menki kanse hunu se obi sika finim be bia wo bia se otimi hwe akira kwa enti Sam J Bekri na say we celebrating ase ba wo twa na ase a enya asem ki 20 offer on this note agudie mu nsema ebobo anyina no yem fancy na yen dalumba nsu passe esanse omo na bre no bre no bi omtimi kwa mu asoye esoye asema de agudie mu nsem nyina nso ebedan Ghana fo ni wiasema nyina nti lumba nsu pa je bedo mase pa Mike so coacha and etimi produce show no me dey the best makadu say ubetimi afreme man bi say menda best market asepa so wode akropama so nsensem no ebesome ye wakasebo no so na kasebo ne yedisi na ansa na yankenka adwenkyerete na yenko na ansa Ghana for band no be ye kwachina mumfi yen na ne konsu kodwo krom de aba na wose highlife na kasebo ne mu de pa sanso no yibobu aten de aba na wose highlife edifi atwoma na lebehin na wakire bi say ensiri na kokoso okura kesem yade ye sempenifo do mani de achi ye hwe ne ye pa vi say ye mo ejapade ne nkwa ba ne de koso na no weden pam na odencha kese koma chairman ode ne ho kwaku apia koka Honorable Amwa Ewuku Makel Ashanti Regional MPP Secretary Hofom NFC Sally Chei Tiwa MP Edema Atwema Nwabiaja South Oyibo Boaten in a different Atwema na lebehin wa de bae na me wo fati comfort to meti di aba na waso ma Adjoa for Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ka se bone ye so fantastic and mren so ono so ede abam na coach afane di aba na waso wo hwe live na odi free oboas na ochirema in fact ohwe animu say sadinam temakru will be made to service her sentence and not to be given a 60 to 40 pre-bargain. Or the check is here, Kwame Prempe incoming national organizer, the MPP, coach of Fanini, or Boasno D free a buyer. Now, Richard, I heard the Abano was my yacho, Nhyiraba Kwadwo Sammy B, Adjoa Agyei Sikapa, they are Senate Madeson Kwa, Yebo Esum or my Ghana, Casaboni official, and Nam DJ Ghanaman Free so both station. DLFM wana kasebona madisha omogwetire nyina no wonom 80 pa se kasebona yo napo pa mede de ka sen na ode aka ho ede abam na kofi parliament de aba no wo sei ensidan emfensi gata so anase ba biensu yi de fa we enyansa eye common sense masem wadwene nya adwuma ohwe life edi free aguna Bobby Kuma apana Emmanuel ohene banya akọ na so ma yadwo wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa ifati news no eye crepa inside Ashaman Diamond City no de aban
na pega de aba na wo kyerem so hwe live edifree achim asafom na me wafa se presra manye bi wo se wo mayadwo wo fa Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa ne man bize ono won sakina na wode bae na Jonas Lumba wo se Dear Power Sports ona po na wasan de aba se Dear News papa hwe live edifree kwamuso no hwe yen edifree da munyina se me mo dwane kase ebo no na ye de asimu semufo no eya Miss Mebel ntwene se mu ema yen champion tede ye kopie mu ewo Facebook NF yitima kase ebo no wenya bi ehwe yem Mr. Sammy kwa DJ Zigbi echinchim kase fremfo ma de sumya ni mera kenkafo ye banu 2 edi amejo so ye wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma wotedin ane bantwere bona na Batafri Germany mo fa seba. Adjoa Agyei Sikapa. Yes, so the international DJ afiba na obetena se. Samre kopim no nu de e ne bre. Enyemo no 24/7. Kasanim. E kire de ye fredwuma de ni se den. Sika he friend say. Awoso e be woso papa bi wa fili afam. Nyumunya bai. Adjoa Agyei Sikapa ene me. Ene champion Taylor. E de me adofo nyina. Yakra mo.